clear tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheuni voin hi me ni somni le pasari sang ni somni paruk chu ania nimin me ni somni paruk sang ni somni paruk khanin Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Council Headquarters Longklai te chuanin motor parking fee rate revised tura ngen na PR anti chuak group maya hen PR on ti chua hi voin hian ka ron chiar do na tin ka chiar chua zo nulama hianin LADC in nge overnight parking fees latama MADC in latam tunge latam zok ti kha kan compare velenga kan compare zo nulama hianin keima mimal hu dan te clear dan te kha soi zau na hun kan mang vele tura te pongai taila tin he ka channel hi nangma ni ta ania comment section hi in ta bik lieu turata na siam ani na angin LADC na overnight parking fees alak chungchanga hianin tuna lak da na hi areta hi tha kan ti nge ti lo ti te MADC lampang kan han enanga MADC lampang nge parking fee latama LADC ti te po kha comment section ate po khanin lo thai lang vele turkha kanin cha ngal bok ni ta sela tin he ka channel hi channel no pang te ania la thang chho zel tur te po kha kan nia chuta chuanin malampang pana kan kalzel thainan he ka channel hi support ani kha chuanin khonga in like le share lama te po khanin thanem min ngai puile sham turin kan som vek cheuni le tuna chiarang lal roi tluangi vandir president Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Council Headquarters Longklai dated Longklai the 26 May 2026 to the Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Longklai subject motor parking fee rate revised to rangen na aron tita kapu Longklai town LADC huam chunga parking fee in lakhi tha kan ti in motor du na park thin tele kong pui tot lu tuk te azia om theina na ma in lak na hi tha kan tin kan thlop chewa nima sela a red man ero asang ma ama in the Lai Autonomous District Council Motor Vehicles Regulation sangni som pathum rule pariat na para thum na dan thlo chana red man siam sa nen chuan in thlau tak ani thung tin kan thenom ADC ve tho MADC ten HMV hi MADC Mara Autonomous District Council na overnight parking fees an lak dana kha ni ta HMV a hian in sang khat sanga medium vehicle sa hian medium ati hi pickup te chiparang chi ho te po kha huam tura te po ngai tala khang ho kha sang khat ani ta LMV zaruk two wheeler zathum yo vatlom bik ve tiro u ani jonen LADC ve thung LADC a chuan HMV pickup above khan cheng sang ni zanga loi kha ani ta ti chuan LMV le three wheelers khan sang khat zanga two wheeler a hian sang khat ani thung ani chuan he ta hian LADC le MADC compare ta la two wheeler a hian MADC lampang chuan zathum chau an la chuan LADC chuan sang khat a in thlau vet hle ma engpo ni ta sela chiar zel phot te chung tiang zel in dai tam parking fee monthly LMV chau lo tar langila sang khat zanga lo ni le ta chun le zan parking fees LMV ringota chut point motor pakhata LADC a chuan thlakhata sang thum choi alo ngai ta ni dik vele thau mai ADC theu red man join ang lo mai ni lovin LADC a parking fee man asang lu tukhi ram mi puita tan harsat na le phurit lian tak ania kan rama hian sarkar na thok ve lo tam tak an oma aizon na tan then khatin lon line motor service turte an leya mi in hnuai lua chung ko harsat tak in en kol ve sham ten om hloma lon rul ngai in lu man pek ngai chung ko chom ngai bok tan chuan thil har sa le buai thlak mang an na thlen tu ani achangin motor chiat chang le service thailo chang te an lo nei ve boka sum tho chua tur alo om rang thin lo bok nen mi puita tan chuan phurit lian tak ani he ta hen chiar zom na kon Longklai khu pui hi plan city smart city ani lo awangin hetiang enforcement ti thuthi arem lo deuh bok nen ram mi pui atam jok mir thei kan ni awangin le
sarkar hi mipui ta ni angin harsat na le phurit tak mipui ta siam sakhi sarkar ti tura kan ngai lova sarkar chuan mite bertanga million ber thleng zang khai le rual khai taka enkol hi kan bei sei thlatani chu wangin parking fee hi en nona tiniam turin kan nge na che enclosed copy of MADC Control of Vehicle and Collection of Parking Fee Regulation sang ni som pali irin tlak eta hianin Emmanuel Silo Rodina General Secretary Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Council Headquarters Longklai Lal Shwai Tluangi Van Dear President Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Council Headquarters Longklai GS le President and Mingan sign nan boka kha nimin nisom ni paruka BJP Longklai District Headquarters tenda LADC CM ne na parking fee en non tura an ngen na le kha chu anita chuan he ta hian hei kan en non lenga hei hi ni ta ni an chiar vele hrim anga LADC ULP sarkar hian sumin tuak nan aram mi puite hi amang em ni lir thei nei tu te le lir thei ei zong te hne na changa kongsir lir thei da man alak dan hi ADC dang te nen khai khin nin asang bik le type of vehicles hai chu kan hriat vek to kha MADC heavy trippers truck etc hian MADC chuan sang khat zanga LADC chuan sang ni zanga a in thlona hi sang khat ana sa ve deuh ma ni he hi chu chuan medium pickup etc hian MADC chuan sang khat zanga LADC sang ni zanga in thlona sang khat LMV car taxi van etc hian MADC chuan zaruk LADC sang khat zanga a in thlona hi zakua two wheeler hian MADC zathum LADC sang khat a in thlona zasari chuan Paramount thlatina lir thei overnight parking fee an lak dan kha aron ni ta hei hi group pakhata ka mu kha anita keima siam ate khanin lo ngai le ringot tange keima siam ni lo ne group pakhata ka mu ve mai karon tar lang mai ni kha kan thil kan hriat zawle zual zok theinan a in thlauna kha chu kan thre thiam vekin arinoma LADC cheng sang ni zanga kan lak la ya MADC chuan sang khat zanga chuan two wheeler LADC chuan sang khat kan lak lain MADC chuan zathum a in thlau chia khop maya ti chuan ni poi da luta LADC na roadside overnight parking fees akal pui da na hi soisel a hlo chho tran don ni te poi na langa a tir kha chuanin lai district mi pui te khan kan han support viewa ma se thil kha mi thiam tak tak ten an han zir chiang zela district sang a bikin ADC pathum te MADC le LADC kha kan han compare china LADC na overnight parking fees alak kha alo rap thak lu tuk deuh ta ni chu MADC lampang an lak dan kan han zota cheng sang khat zanga te sang khat zanga zaruk zathum ani LADC sang ni zanga sang khat zanga sang khat ani la ya khanin MADC lampang khanin an la niam lu tuk kha lai district mi puite ril ru kha an na ve tlat maya ti chuanin tax pay khi mi puiten kan ti tur ni hi chu kan phalo sim ta ni tax hi mi puitena kan pek tura kan chan vo ve pakhata kha ni ti kan hrelu tukta hi chu kan hai lovani chu ti role ro chuanin LADC hianin mi puya tax chia ala tor ani kha chuanin mi puida hi kan lo har chuak anga kan har chuak zel te poina rinoma LADC mi pui ina chia kan pek te hi khoya nge akal thin ti zona te po khana kina chuan alo la piang chuk lowang ti kha a soi thei lova mi pui na chia kan pek atang hianin LADC han van tlang ma son na tur tekin na kong pui chelai siam thatte bazar vela street light omlo veng sanga street light omlo ang chi te po ha street light da ang chi te po kha khang mi pui na chia kan pek mang atang khanin LADC hianin LADC ari hen ma son na kha mi puin kan mu ve kha kan bei sei ni tin tu na LADC na overnight parking fees alak dan chungchang a hi chuanin ke chun thil thir dan pakhat kha kanei ve kan traffic in ri no ma LADC borok chu pensioner fund cheng emozat anuai chuang LADC na ba chumi rule tur chuan LADC loma kan thu nei tu te hian ti hianin LADC area hianin taxi
ala vak ta ni in alang bera hey MADC chu heavy tripper le truck etc khan cheng sang kha zanga cha un lak la ya LADC chon cheng sang ni zanga dai khan la ta ne a in thlauna kha cheng sang khat dai kha ani ta chu MADC poina heavy tripper te truck ho te na te ta na ange overnight parking fees cheng sang khat zanga lak thei chon ngati nge LADC po hianin heavy china hian cheng sang ni zanga ti lo hian cheng sang khat zanga hian a thut ve thei mai lo ti kha zo na om ta ne chumi om zia chu kan district council kan thu nei tu te hianin a district mi pui te hi mangai na le duat na nei mi lovin ti hian mi pui a tax uchuak tawin a khon vak ta kha tlingkhom tax tlingkhom kha council na labor pensioner ho fan cheng amazat abat saka ka he mi pui chia tlingkhom atang hian rul atum em ni ti te po kha lai district mi pui te ril ru kha na piang man to ni he thil thalo lu tu kan ya taxi chu laro se kan soi se lo overnight parking fees te poi laro se kan soi se lo lai district mi pui ten kan support vek ka soyom zia chu in sa thiamang he ti lu tuk lo de u hian overnight parking fees te po hi lak ni ta sela heavy ate medium ate LMV ate two wheeler ate MADC lampang kal da nang hianin kan district council hi kal ta sela tuna kan buaina overnight parking fees to uchuak lu tuk hi chu tuma hian kan soi selin ka ring lo vane hemi an ron ti to na chan em chu ni chin a khang ka soi to kan district council leiba nga lu tuka chumi leiba a in recover na tura tan chuanin lai district mi pui te hi mangai na nei lovin taxi to lu tuk hianin ami pui te hen min la ti la kan soi su lu tuk lo mai thei he ti lu tuka kan district council na ami pui te chia ati pung ani kha chuanin chia ala ni kha chuanin hei hi chu thil thalo top khok kha ani dona tax chia kan la du ni poin mi pui ta na har sat na lu tuk thlen lo zong hianin chia tax te hi alak thei dan omem ti kha lai district mi pui te zo da lai district mi pui te zo na chu ani ta ne MADC le LADC kan hon compare khan LADC chu kan la to u chuak over dai he thili chu kan district council la thu nei tu te po hianin BJP district headquarters long klai te na parking fee revise tura an ngen na hi chu kan district council la thu nei tu te po hianin overnight parking fee se chu revise sharp te se MADC kalang hian kan district po hi kal sela ati kha atop na ta kan soite